Trump ache thut Venezuela President Nicolas Maduro le Nupui Cilia Flores anman January ni thum sang ni somni parok tukin singdar ni AM local time khan US President Donald Trump pathupek angin US sipai te chuan Venezuela khopui Caracas Presidential Palace Miraflores le ache vel ba ka Venezuela military munpui chu missile le indau thlona mangin anbei thuta Venezuela President Maduro Nicolas le Nupui Cilia Flores site chu anomna chin shiat annilawa ma se jing lamdarli le achan vevela President Trump chuan amimal chen na mun Mar-a-Lago Palm Beach Florida atangin thut social atangin US sipai ten kathupekin Venezuela bay ani a Maduro le Nupui Cilia Flores te chu manni in lak chwa anni US law enforcement 10 special operation anne na chu rom manafil takne na kalpui ni in alotling le ani sipai ro pui ro manna ro pui mi ro pui te na tho ti in afakani President Trump chuan dar som pakhat ema media hote machonin operation anne dan kim chang apuangang US in Venezuela hi missile mangte in abei hle a abe na munte hi state pali lai ni in hebe pui chwana hi Delta Force le CIA ba ka US Air Force Unit 160 Special Operation Unit Regiment antela Caracas khopuya Presidential Palace chunga te chuan helicopter ral tu thei pasari lai thlok mo ani President Maduro hi US sarkar chuan ri hlotol rok le sumdo na konga ma la tu lian taka innam noya pu in alumana US dollar magdadwai somnga panga set alo siam to ani Trump masa a Khan Attorney General Justice Minister William Barr chuan ri hlotol rok chungchanga case som pali zet siam sakin New York City Federal Court a khin ani a karliam ta Khan Trump chuan Maduro chu ani na changa bang turin alo shil non to a nimina President Maduro chuan Chinese palai te komin athusoi pre-record chu national TV a ti chuakin US sarkarin ama chu paithla kan tum ti in emergency apuangani tuna President Maduro le Nupui hi khoya nge an omshiat anilo US hian Venezuela sipai mun pui chen khatle state chen khatan Beijinga airfield lian tak La Carlota military main base Ferta Tiuna Mirunda le Aragua tepo anbeiti ani Venezuela Defense Minister Vladimir Padrino Lopez chuan ramdang sipai anram chunga lu te chu anbe tur thu sayin mipui te chu in ral ringa kothlera pungkho ma lung oi lo na le dodal na tilang turin acha ani Vice President Delcy Rodriguez chuan khoyange President Maduro le Nupui te hi anom kan shedua US chuan an thinge an tamti soifia thwai ro se ati a thuchiang tak shat alani lawa wangin US sipai te che dan po khovelin ala she theiri lo US Secretary of State Marco Rubio chuan US Republican Senator Mike Lee of Utah State nena Maduro le Nupui te chu narco terrorism drug cartel wangin an chungchang chu US ram chunga rel sak aniang ti bak ashilawa US Attorney General Pam Bondi po in Venezuela President Tenupa chu New York City a court thubai anne angin criminal charge in rorel sak aniang atibok US State Department chuan thu chwa siamin Venezuela rama American ommek te chu ansahimnan US Embassy a kalkhom turin thuron anpe a US State Department thupuang tu Christopher Landau chuan rorel tunun rong chu aum talo akal liam ta ti in US State Department chuan Venezuela ramtan varjian lo thlengta a antan zalen ni alo chuak me kani ti in thu chwa an siam US chuan Venezuela rama socialist kai shwai sarkar chu amit timim tua ngayin Trump le akhon pol upa hote chuan an lo vo to a anin ngir ngau na bo ruak sang zela wangin nikum jun thla vele tangin Latin America South America Caribbean Sea le Pacific Ocean a Indo-Long lian le thlona atir lut chana
September tha tangin US chuan rihlo tol rutua an ngai long somthum panga zet ka pilin mi za som panga in an thi phani in an soi tukin jing lama Caracas khopui an beina mi engsat nge thi le hliam anom shiat ani ri lava Venezuela Home Ministry chuan US chuan civil mi te chen na thlengin a bom awangin thi anom nualin apuang ani Venezuela ram boruak chu Spain, Germany, Italy, Iran le Russia chuan boruak an thlireng ti soyin Russia, Cuba, Colombia le Iran chuan US che dan an dim hle a international law bo chiat na ani anti US chuan kumsa khazakwa somriat pakwa khan drugs cartel in nam hnoi ti in Panama ram president Manuel Noriega chu care frisbee doctrine mangin sipai chakna manga pai thathutin Vietnam war ti lava US chet na satberati hial thinani US chuan South America lam chu athunun dan tora ngai dan nget tak anei sa thina tunhua socialism boruak lolian chavin Venezuela president Hugo Chavez kha US chuan du lavin apai thlangwat theibik lava kansara athi hnuwa Chavez IO in vice president Maduro chu kumsa ni som pathuma a local chhovele a kumsa ni som ni palia election a ron chak le in election thil diklo wanga chaka US EU ramten anpua a chakna an pompui theilawa opposition candidate Edmundo Gonzalez chu tlingzo ka anpoma mase socialist rorel na chu an pe thlazo lawani US chuan Venezuela a sipai tirlu a sarkar thak tumanilo ati a ma se borak omdane ro engma soithei ani ri lava civil war achwa mai an hlau hle aram thenom te chuan refugee tam tak om thei dong song turin anin buat sai meka breaking news ani wangin he thu zia lai hian chanchin kim changjok shat thei ani ri lawani bai city larin oma Beginning, okay? Cause I'm sure